was good. Eti no mo implement sanka embua embofre yi se ne ebe ya anka baby a itosin se duane problem no anka enko solve nhwehwe mini aba ene an say ochina say ena say dentia because of me wa party way me so me wa party way enti intentions no ye ma no embemu essence of what ebia NDC na ebia no in charge of cooking aspect no na nsaka sika na ondi no kware Abusiafo ene adofo no mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala dwumedie ena ebre asosemo somfo mu nuaba epeskapa ene so mede ebebe som mu na ene day nintia yenya eyese eye Volta region ho important mo wono na enkwada edu ensia 16 womo eda ayaresa be womo je ayarehwe edentia ni nyina eye free hot meal aye mampanyi na dankwa ekufo do his excellency wode ema eye enkwada form 3 JHS for omo mbecho mu bisi wode momo because of say enuane a womo nya ndie ono o ma chechefo nyina because of eye COVID-19 protocols egu akwamu entino eno na eye yenua be ma ni din ede eye Matthias Alagbo Kabila wode babetu ejase eye enkwada na yefidi womo with contaminated food ni nyina eye one hot meal ya ye mampanyi hihye se wode ebeba nti womo de sobo ebo ye mampanyi se wotimi ema akwan ma ye di aduane a ya poison aduane a asei ebre enkwada no ama ene de enkwada no eda ayaresa bia tebia enyimu na suku a ebetu odwa eye Holy Spirit Basic School ene day eye enkwada no wo mo aka ni nyina ye because of eye wo mo ahuso school uniform a ehye wo mo nti eno mususu se ebefisa empetamu na abusiafo ensem no nchemu bebre na aba ewachi binum sise enti ni twam ho meba me de beba abesom for me sanso emamo akwaba ebinyume ko eso ya sema edi edwumedi ebebe somo Mama Juliet Ventures eba ne nchense eni home appliances na ho koni ba dia hwehwe Mama Juliet echa kwan ewo Abaka La Paz na obetimi afa ne number so ewo screen so na oni no edi inkita na se delivery bia waye edi ama Winners Aluminium Limited so ebo ye chi edom ba na aluminium works so open office na person won chichemu you feel na we say we open up there for the glass doors glass windows sliding ones ni bia hwehwe Winners Aluminium mo cha kwan na aluminium works bia no womonye emfa emam need roofing so ebo edan so what would dan we na wo pe roofing papa de abo wo dan so ama edan no so to ewia ebo krampo na empa na etinde hwehwe need roofing wo mo cha kwan no wundi say dwuma no emfa emam na ebusiafo ene de me guest Miss Mercy ka oba Mercy ni mo akwa ba mini abasika mejewoso bibia bokode nyame adum bibia e fine na onso nyame adum so me hu na ansa na ebebora nsenu ma menkenkan Matthias ni poster wodi bebetu edwano see students fed with contaminated food. One hot meal per student program hit by a suspected case of food poisoning in Ho after the students were fed with contaminated food in school. About 16 students are currently receiving medical attention at the Ho Municipal Hospital, out of which some have been admitted at emergency unit. The school uniform appeared to be that one of the Holy Spirit Basic School. The accompanying pictures were as a result of frantic efforts of our sharp lines amidst tight security for the obvious reasons. We any a yenin said more day to a now what share said the new milk way mampenny started with a year free hot meal and send me bray and about to a in Quanibi Babon since said no de bromo year for the first day no mo ata na mo no nsanye de na nkinatwemu afi ebi so ba bonten a je se ensem bebre na wo mo ka ebi no msi ane wo mo nkwada no nkwada nkwa na de aduane bromo a cheche fo so wo mo enya bi ne ho nkro ne ba na se
deɛ ɛsa ɛba abɔnten na nse kwapo de video bi na circulate one ka one more for na yɛmfa aduane ɛmma wo na kyɛ sɛ akɔyɛ asɛm bi a wodwen ho a wonte ase ɛne deɛ aba bɛtɔ abɔnten de na betumi aka fa yo me nua ba me da wase mena makonya yi so echia yetiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa na me nua ba sika asɛm we deɛ ɛnwawa Ghana kasa Ghana yɛ ha adwen Ghana yɛ kasa Ghana yɛ brɛ impuntuo ase okay free hot meal we a good idea anka aban ne dia betu dwans sanka ye dey wholeheartedly ye dey supporting ma ye enika anase ekọ enim ana ebo oman no nanso Ghana as yenye most of them ebinom yenye united ye ni party we ye o party we nti na ma ye mfa ya adwemu fa and supporting any good idea and any good decision. Na ya ma dey looking horrible and I say enya kra meanwhile so the intentions were good but the people involved has made it bad. Who shares idea ya? The idea ne buy was it wrong? Government no is the intentions good? Is the intentions bad? And mampanyin kwa won fiti preko penka sisi woni nkrofo bi na betina ase. And the intentions was good. Enti no mo implement sanka embua embofre yi se ne ebe ya anka baby a itosin se aduane problem no anka enko solve enhwehwe mini aba ena say ochina say ena say dentia because of me wa party way me so me wa party way enti intentions no ye ma no embemu essence of what ebia NDC na ebia no wa in charge of cooking aspect no ne nsaka sika na ondi no kware okay onfa ne hu nhemu onye ni yie se ne ebe ya ebe kasa ban ni intentions na bemu na ekoyie etosin wo ho wan mu na yesa yenya timemufo ya yenya process no fire so once aban de oda betujo na emu enam nkrofo bi so na ade ni bedimu ana se endimu ye kasa dodo Ghana ye pre dodo ye mu bi pre dodo ye mu bi kasa dodo ye mu bi dream bone dodo enti na ye nyina we nyina esi no ebe ye den na wo nipa ye di wesi in charge say ye aduane mambofre yi ana sika be fa wonsem na wo betimi aye aduane a ebetimi amambofre yi life aton sayem nia ebe meduane we aye food poison to mbofra ne se ebia omo nu esi wo ma ne cheye ansa na omo serve okay ana omo ankata so okay inframa fast ye can gens ne all that omo ankata so ebe ye polluted okay ebe tumi so aba se aduane na mben omo anu ani ye okay ana spices ne nyoma na ekoye too much okay. Too much of everything too is what? Bad. It's bad. Ebema aduane no aye polluted. Ebe tumi so aba say ya bo obi pa. Okay. Omo she won say your political like election year. Sure. Yet then ya people will find their way out to manipulate the government in power. Send ebe ya onkosum embe ya oman peni. Obi betimi obi anani so brisika o hyase ye wo no. Obi betimi atua ne ka say yesi ne ngu aban ne ni mwase ana embre ni mudi ana embua anka aban ne pese ekosum ambofra na embre eni mwase se na enimonyam bia enye den embe mu. Enti obi so betumi ayesa adenti na mbofra ni nyina omudi ye ni na me sure said they were a whole bunch of children that was involved adenti na 16 people okay questionable okay and na omuda ayaresa bia omo gi treatment adenti na school fo ni na ankosa or how ni that means ebetumi abasi abo obi pa no ye few people send e be ya enkoku mbofra ni na but ebe say aban ni din okay me ma dream na me chire okay
bibi esi na ye Yep, solution. And yes, me side aban bi ana me because yes ye na di adwen papa tie idea idea papa enye idea de or mine beto nsai mana idea be ma mine abofom na mu idea de or mine be kosru na ye jai selfishness. Any person min kuminya any say me di party way me wo party way enu na de bia de atwetwe nsem any or how way na ba enti me de me gidi say nia ebetumi ama mbofrey life akon so hwe bi mu no na mabobo so ache wo Oba Mercy yen schedule adentina mampanyi bia bebetina akonya so na opeso implement bibia all the time no yenya obia obeba ba be ye bibi like what she bibi ase no ye binye obi obeba ba be ye bibi di ase no ama ya ka se oh ade we ye ka se enye ye ade we ye ka se enye ye enso so na so odin enti e na ogusu ye ya hwe se akwakofo ye ne se yaba because ye di ebi be ya mfatu because ye di ebi esi ye hwe ye free SHS aye mampanyi ye na adwen se wo ye oye se wo ye ye ebinom ka se o enya de se be ye adwuma enso sei enkwada na ikosu ye NDC address so no omo ye omadwe se omo so be yitimi aye enwoma bebre ene omo ye se omo ye ene enya de se be ye ene enya de se be ye se adenti na panyimu bi ti akonya so na se wo ye bibi a opposition ana se womo ene na enya adwe no all the time person munye bibi be ye say like the decision I will take ya na womo no womo dwen sa ade no womo so se be ye no womo amfa adwen pa dentia yo me nua ba me da wase no question one say nipa nkata ye wo suban bia se obi ko na ni ma na so obi ye ne ye na ankoye yen na ye ana ye mu nipa bi na wo ya aya na ye mpe nipa ne nkoso sa na ye mu bitie akoye se eye family fufro na eye ana se nipa fufro no mo tu sa na mo na enye onu ni din na beda so ana onya bibin free mu a se ne opese onya enti no eye den a ode nakoma ebeko etia enu ti na ama nipa daseni ankasa ye bre oponu ni die yie but ompe obi die yie oponu ni nkoso but ompe obi nkoso na kaden na be ye fese obi tu anamopa na mo be bona baso na waye ni yie mo be pre nkwa tenten di ama no na waye ni yie debi yenye ne sa yempe ne sa eyefe but yempe ne sa because ankwa amaye mu bi mu enti eye dan a ode nakoma beko etia enti no manga na yenkoso aban bi besisu a instead of ebe jai party A party B na ye de mpaibo atai aban nachi se impumtuo bra nsusu ye nyina be wakoye nipa na obehia divine intervention obehia mpaibo obehia nyansa ni a praise ade na ye de akoma papa be praise ade na ma nipa na push no ama ye hu ye man ni se etu mpon no da bi ye tiwe me wo vision onso wo vision mitiwe mi pese mi si be mansions ni ade ena me hu se wonya me aye adoma bie kwan ama wa wo de yes enjuma ne mpuntu no me improve like akoma no improve ye ebe pese na kai wo se menye me me pese mi ye bibi sai tie na ade ti na me nye me na mo kwan bia so ma won hwe ase se ne ebe ya me menya gina bia me magina no wo wagina no sa na akoye ni paso na ye de satina wo memu a wo mai bekoso enkoso enti den na wo ni se ebe bo amaga na isa education na ye ni ye jai eye mraso se Ghana ye be jai party A party B ye be jai selfishness self interest self gain na ye be dream yenku because enwu ni apa anka enwu yin ase ye be dodo ye ho anka menye sure say Bible ebe ka say love your neighbor as yourself because when we do that the unity the nkabom nso de impunctuo neighbor won say ye bre because of inenti etwitwa ye twitwa ye yonko ye yonko inenti because
yen pese enyoma papa be free obi bia mu aba but enfi yen mu enfi yen hu nipa mu eti na Ghana yen kwaso no ai no eti na ye de bia ye san yechi instead of ye be dey ye be koye ni obi ba aban mu na so obi ye mpuntu juma e so obeto aso no na we jato wo oko starting ni de foforo e wonche dentia na ese ba ne sa because of enyonya mu gia e pese ye gia ye gia ma ye ho but embo oman nti no ene etu sa na mo no no ye no start and so what una wo start una wo ye kosi ye nti and so what etu nya ni wa idea papa na wa start no uba na wo beto as ene ni oman buo papa countries bi wo ma yom document o ma implement bi bia to what did that uba ni esi castle ni enwie ya you have to continue the castle. Then what it should be one vision. The country should have one vision, one purpose, one mission. That's the only thing I be say. Country ni ye den. Kwaso. Emra so say. Abai ni mu besi sign. Yombe make changes be. Uba abai ni mu na say. Government bi abano was started be before fra. Tuaso. Tuaso. Enu ne be boa yen eye se me adwuma ne ye simple because you can be kwa start foundation foforo no foundation di uba na wo de to aso a now we invest from it me yes your housing yan kan na e dey buy affordable housing yi say enu ye sisi bi kura kwa wo sisi gugu akeka wo enwre mu bush mu meanwhile ye sisi bebre da bontin citizen bebre gu abontin kwa akra kohwe esusu ye sisi dan kwa choko kohwe. Well, citizens no yemfa omo hu grassroots no yemfa omo hu so omo be dio say be ye den yo you God for us or each one for him or herself enu na ekoso enti Ghana de bia ye be de twi fro ni entwe wonsan enu na ekoso but some be sisan yo memu a aban bia be hu se me ba say aban party do say ya say me to us from for the benefit of the country. It shouldn't always be for the benefit of the my individual. Subordinates and the individual. Muba cars wo one instead of mubeja the cars behind na other people na bet to us we use no ma ton amomo. Oh yes, I'm reducing no. Now my ton amomo na aban foforo ba so no so best start pesika except talkers from my ministers now my bemu foforo no. Where are we going, my sister? The selfishness is too much. Okay. It's time that the government will be selfless. Okay. Our government, people in power, it's time that they will be selfless because one day will not be for them. Okay. And they will account for all. Okay. Obamesi ye toa eso no say ya eye nya nante ye although say enye although confirmed say ya say ugidi ye say e wo say nhwehwemu enkoso mini abalance na nhwehwemu enkoso say o ma anye ho hwe ya ne besi crab eba besi no say energy 1000 or ye 16 na obeji 1 billion obeye sen 6,000 well 16 people na the summer kwada ya resabi eti se bibia ankoso se nhwehwemu ankoso ama ye hu the root of it next time on ye the 1 billion baso nku nipa 1000 obeye yes obeye eba say ye tu obi kan o yes odi sa adwuma we just to obe say tarnish the image of the government the person is capable of doing another anything. One. Okay. Enti so mu hwehwem no mu say bia ye mistake bi na bad baby na chia na obi di bibi kogu mu ana say they should be vigilant. Na Obamesi inti aduane no no wo ya na obi ni ho a wo hwe wo mo hwe say we ye kosan ana because wanwa Ghana ha won say juma ni yen dia na yen pay improvement government doing that so Miniaba, ye careful. Oh, okay. Ye careless. Okay.
after all enye me papa dia enye me mama dia enye me ankasa me dia me nemu bi nya me painting na me wo ho sika me di nti na me wo ho kakra me nya nti na me wo ho nipa bebre na wa komapa wo nipa bebre na wa komapa obi wo wa onya baby kakra hye na se benefit na waji kinkon wo ho no no so onye konongo kaya onso onu so ma obi nso a no ti wosa na semoni ahye ni timu ma adwempo ni ahye ni timu ma no ti faako no di semoni no man ne so gina faako enti na me nu mienu ye bre wo man mu Oba Mercy fa o final words to Ejama ahwefo why bi opeso okay bia o kan na do final words aka ho mi nua ba en twaye si etimi sisa suban bi me dane si ye dane ye ho si ye de implement laws bi e be bo oman no ye mpanifo ye sremo ye de ya bedi pani a nia wo hia wo so bi anase mfasodie bi ese wunya no ubenya na emo shouldn't be say upemo ntino baby ese wudi wani hwe na nyoma bi ese wototo no na waji ato wasa na wodwe wonko awo obi ndi mo china asem ye besi fa adwen papa na fatu uti mu say baby a wugira no ngina wo forever unjina wo forever because ya kan say unkwa nkra wo Nemo unya ni ubenya ni newie na wanye ni ese we ya that be you account for it and na yensu ayewa grassroots one sempedifo no chiche adwuma na ebi beso yeso a yenyi yakomemu enye ma yenyi ya adwinse ye wo part 1 ye wo part 2 enti ye be din semone udi semone no semone na be kwa yeso tu edibone a e kan wan kasa wano enti be din se office ele na wudi semone e kon enti obi o chine be kon enti awuba ene na no mti ye fa adwen papa nante na de bia ye ya na be bia ebe hu ye hu bia ye fa adwen kan enye ni ebe ye se ni ebe ya ye free wakra ye chi asem nya adebone ana adebone bi enkonkoto because of ye previous adwenbone edi jume binti Jo Oba Mercy nyame ensha wakasa yie papa na minim se wo oba wo be ma wuti akwada panyin wo so wafamu aba aha ena yede yenkomo twetwe no ebesi subscribe to your channel no so wonya ya ebi mo like videos na share efama adofonom ene eye ebusuafo wo all the social media platform obetimi so follow yen wo ye IG page @tumagh_. Me amedi jumede Ibrahim midin ene epiet kapa Miss Mercy ka na ne dey mene no etwetwe enkomo dasane yebesane hia makram job prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na ubenya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na